Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'abakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekezo rya 18 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'amakuru akomeye y'umutekano. Tugiye kugaruka kuri operasiyo ikomeye iri gukorwa na FDNB hamwe na FARDC yo kurasa ku birindiro za Sarambwe hakoreshejwe drone n'ikoranabuhanga kabariwe ridasanzwe ririko rirakoreshwa. Turababwira bikomeye karite opérationnel uburyo etat majoro FDNB kufatanya na JD ya FDNB bateguye ibidasanzwe byo gusenyura base logistique ya Nzimbira, ndetse biranavugwa ko ngaha hari na militation mu bice by'ahitwa Kanyora ahari Coel Arienne. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na drone zifite ikoranabuhanga ridasanzwe unité spécialiste anti drone bakomeje gukora ibidasanzwe muri disposition des forces mu bice bitandukanye. Turababwira mu buryo burambuye ibijyanye na poste de commandement uburyo ipanzwe. Turaza kandi kwabwira compagnie de reconnaissance. Turibuze kandi no kugaruka ku bijyanye na renseignement militaire, turebe direction des études militaires de armée populaire uko iri gukora. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye nuko bamaze gupanga gahunda zose bijyanye n'amakuru akomeye JD ya FARDC na FDNB ifite mu kiswe centre de coordination. Turaza kandi kubabwira neza uko ibitero biri kugenda mu bice bya Nzimbira ahitwa Kanyoro n'ahitwa Mukuri hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye hifashishijwe indege. Turaza kandi no kubabwira ibidasanzwe bijyanye na patrouille Arienne ndetse na rapport spécial yamaze guhita irungikwa muri JD ya FDNB na FARDC. Turaza kandi no kureba uko ibintu bihagaze mu barracks zitandukanye ziri gupangirwamo ibitero bikomeye hifashishwe ubuginga bwa none. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bivugwa ndetse bikanagaragara ko igisagara cya Uvira amakuru akomeye yavumbuwe yuko izasarambwe zashakaga kuhinjira hakitabazwa indege. Turibuze kandi no kugiwari kare turebe uko ubu urugamba ruhagaze mu bice bitandukanye. Mpeti na Pinga hakomeje kugenda hagaragara umwuka ushobora kuza kuvamo imirwano ikomeye irenze yigeze iba. Guhaye ikaze kuri page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza kuri iyi mbonesha kure. Reka turamvura inkuru yacu. Ndatangira nkubwira ko n'operasiyo zikomeye za gisirikare zatangiye kuwa Mungu ku igenekerezo rya 17 Myandagaro 2025 ahagana mu masaha ya saa 12 za mu gitondo aho ihuriro ry'ingabo za leta iharanira intwaro rusange ya Congo ndetse n'ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'inzego zikore iperereza DEMIAP ndetse na Service National de Renseignement batangije igikorwa gikomeye cya gisirikare cyo kurasa no gusenya ibirindiro by'umutwe w'izasarambwe mu duce twahitwa Nzimbira ahitwa Kanyora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi gahunda ikaba ari gahunda yo gutangiza igitero cy'imbere offensive terrestre n'ikirere cya frappe Arienne yakozwe hifashishijwe drone kamikazi ndetse n'imbunda ziremereye zifite uburyo bwa automation muri activité à toutes côtés. Amakuru atangazwa n'igize uruhande rw'izasarambwe by'umwihariko umuvugizi w'izasarambwe Lawrence Kanyuka yemeje ko izi ndege za drone zaturukaga mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi aho hari ibigo byihariye base arrière bishinzwe gukoresha ibikorwa bya reconnaissance ubutasi bwo mu kirere no gucunga uburyo intwaro z'ikirere zikoreshwa muri aka gace ka Sud Kivu. Ku ikarita ya gisirikare carte opérationnelle yasohowe na etat major FARDC ku bufatanye na JD ya FDNB. Ibikorwa byo gutegura iki gitero byibanze kuri ibi bikurikira, aho bivuga ko Nzimbira na gace gafatwa nk'igicumbi cya logistique base logistique y'izasarambwe ahabikwaga ibikoresho bya gisirikare birimo ibirindiro bya mortier munition ndetse n'ibiribwa. Biravuga ko aha hari muri target agomba gusenywa ko mu gihe ibikoresho byazangiritse
ndetse n'ibiribwa bishobora guteza umwiryane ku basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Iyi ni ingingo ikomeye yatumye ahariho habanza gupangirwa operasiyo idasanzwe. Biravugwa kandi biremezwa ko mu bice byitwa Kanyora muri teritwari aha ari ahantu h'ingenzi cyane kwali arene kuko ro hafashe Isasaramwe kugenzura inzira ivi Bukavu igana mu gisagara cya Uvira. Mu gihe kandi bitangazwa ari amakuru akomeye y'ubutasi yari yamaze kugaragara agaragaza ko hashobora kuba hagiye kuba hagabwa ibitero bigamije kwinjira Uvira biteguriwe ngaha ahitwa Kanyora. Ibyatumye bavuga ko bagomba kujya gusenya ibirindiro byari bihari ndetse no gutesha umutwe pozisiyo y'Isasaramwe yari deployinze muri ibi bice. Bikaba bivugwa ko rero bamwe basubiye inyuma mu buryo budasanzwe, abandi bakaba bakomeretse, nubwo rero imibare kuri ubu yabagize ibyago itarabasha kumenyekana. Avuga ko rero ibikoresho FDNB na FARDC bari gukoresha harimo drone kamikazi ifite capacité de charge explosive 30 kg, kaba rero zigurutswa zivuye Bujumbura zikinjira mu kirere cya Sud Kivu zinyuze mu ishyamba rya Kibira nk'uko amakuru ariko aradushyikira abisigura. Hari kandi disposition des forces FDNB yabanje kohereza bataillon de infanterie mu misozi yitwa Mitumba, mu gihe FDNB yashyize unité spéciale anti-drone ku nkengero zayo ndetse n'igihugu cya Congo. Bivugwa ko ku mipaka rero hafunzwe n'abasirikare b'aba special. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza avuga ko ku isi ya saa 12 drone za mbere zoherejwe mu bice bya Nzibira zakoresheje systeme de guided GPS zose zateye ibirindiro bikuru by'Isasaramwe byari bikurikiyeho byari birimo poste de commandement nk'uko bitangazwa. Biravugwa ko kandi ku isi ya saa 1 n'igice FARDC yatangiye kurasa ibisasu bya artillerie obusiere de 122 mm mu bice bya Kanyora hagamijwe gucamo icyuho imbere n'inyuma ligne de défense y'Isasaramwe nk'uko amakuru adushyikira abisigura. Ku isaha saa 3 za nimugoroba FDNB yongeye kohereza compagnie de reconnaissance zambaye drone tactique ndetse na surveillance kugira ngo zemeze ingaruka z'ibitero cyangwa hamenyekane ibyangiritse, hamenyekane nibi byari bigamijwe kuraswa byarashwe, byari bigamijwe kwigizwa inyuma byigiye inyuma kuko amakuru atukugeraho abisigura. Bidatinze ku isaha saa 5 nabwo habaye igitero cya infantry asate arreste aho cyatangiye FARDC ikoresheje blindé Regal na FDNB bitanga fire support nk'uko rero bitangazwa. Biravugwa kandi biremezwa ko DEMIAP cyangwa se Direction des études militaires d'armée populaire by'umwihariko nyine abakora muri détection des activités antipatrie bari bashinzwe rero guhuza amakuru y'ubutasi bwakusanyijwe muri aka gace ka Kanyoro no guhuza amakuru yatanzwe n'abaturage. Bagenzuye basanga koko izi drone zishobora kuza gutanga umusaruro mu gihe zakomeza gukoreshwa kuko bigaragara ko zabashije gusa n'izihungabanya abo ku ruhande rw'Isasaramwe nk'uko rero biriko biratangazwa. Amakuru aravuga ko Service National de Renseignement Burundi yari ishinzwe kugenzura no gutanga amakuru yaho abapilote ba drone bari i Bujumbura. Jete ya FARDC na FDNB bashyizeho centre de coordination mu gisagara cya Uvira kugira ngo amakuru yose aje atangwa mu gihe cy'amasaha 2 kugira ngo babashe kumenya ibiri kubera hasi ndetse no mu kirere mu buryo ntangere kandi bwizewe. Nk'uko rero bivugwa ingaruka z'ibitero mu bice bya Nzimbira byarangiye poste de commandement y'Isasaramwe isenyutse burundu, bikekwa ko abasirikare barenga 5 babarasize ubuzima. Habonetse kandi n'ibikoresho byinshi birimo mitrailleuse PKM RPG 7 Morocco 90 mm ndetse n'imyambaro ya gisirikare yavuye muri ibi bice. Rero bigaragara ko zamaze gusigara ahangaha nk'uko drone yagaragaje ifoto igaragaza ngibi. Mu gihe bivugwa kandi bikanemezwa ko mu gace ka Kanyora imirwano yarakomeje mu gihe kingana n'amasaha 6 Izasaramwe zagerageje gukoresha anti-aircraft guns zo mu bwoko bwa ZPU 4 ariko drone kamikazi zagize ubushobozi bwo guhita zizamuka hejuru ntizabasha kugirwaho n'amasasu. FDNB yatangaje ndetse ibwira FARDC ko hari drone zateye insinzi neza
ariko imwe muri zo ikaba yararashwe ubwo yari igeze mu misozi yitwa Nyangezi kubera pane tekinike itarabashije kuyifasha kuba yadefanda igisasu yari irashweho. FARDC yagaragaje ko yari intambwe ikomeye mu gusenya ndetse no kubaka imbaraga zikomeye z'igisirikare cyabo. Bakavuga ko kuba hari ibikorwa remezo basenye by'izasarambwe bitanga icyizere ko mu minsi iri imbere bazaba bafite ikoranabuhanga rikomeye kandi ryizewe ishobora gutuma abaturage bongera kubagarukaranira icyizere bakabasha no gukomeza kubizera. Ibitero bizaguyemo abasivili benshi nk'uko bivugwa, biravugwa ko mu Nzibira n'ahitwa Kanyora ari uduce dutuwe cyane. Imibare iravuga ko hari abaturage bagera kuri 15 baguye muri iki gitero cyabaye. Imirwano yagize ingaruka ku bikorwa remezo nk'amashuri, ibitaro ndetse n'ibindi bitandukanye by'abaturage bikorera ku giti cyabo. Kugeza ubu ntabwo biramenyekana neza aho abayoboraga izi drone baturutse muri Bujumbura, ariko rero biravugwa ko ari abanyamahanga b'uruhu rwera bashobora kuba bari gukora izo operation, ndetse hari gukekwa aba Black Water ko ari bo baba bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa. Kuwa mbere ku igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025 biteganyijwe ko ibiganiro bizatoha biri buze hagati ya Kinshasa n'Isasarambwe biri busukurwe, ariko ibitero byo ku cyumweru bishobora gutuma amasezerano abangamirwa burundu. FDNB FARDC biteganyijwe kongera gukoresha ibikorwa bya gisirikare mu rwego rwo gukora patrouille kugira ngo babashe gucunga umutekano. JD ya FARDC irimo gutegura raporo speciale izashyikirizwa Perezida Kisekedi kugira ngo asuzume niba hakenewe koherezwa izindi unité speciale muri aka gace ka Sud Kivu. Iki gikorwa cya gisirikare cyabaye kimwe mu by'ingenzi byakozwe mu rwego rwo guca intege umutwe w'izasarambwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hakoreshejwe drone kamikazi iziri guturuka i Bujumbura. Rirerekana kandi ihuriro ry'ingabo za leta ndetse na FDN bikora igihagaze neza mu guhuza ibikorwa bya ground force n'iby'ikirere. Nyamara iki kibazo gikomeje kuba ingaruka ku baturage n'abasivili, ndetse bikaba bikorwa mu rwego rwo gusenya inzira y'ibiganiro by'Idoha. Iyi raporo rero kandi iri kugenda ikorwa iragaragaza ko n'abaturage bari kubigiriramo ibyago bikomeye, kuko usanga bamwe batandukana n'imiryango yabo, abandi bakagirwa imfubyi kandi bari bafite ababyeyi bakabaye babitaho. Ibi byose rero ni ibyiza n'ibyago bikomeye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu urujya n'uruza mu bice bitandukanye ruri kubangamirwa bikomeye n'iyi mirwano ikomeye kandi ikomeje kubera mu bice bitandukanye. Amakuru ari kandi yizewe aragaragaza neza intambwe ku yindi yuko ibintu bihagaze ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa. Benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba bamaze igihe kinini bagaragaza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagakwiriye kugira uburyo kishyiraho burengera abaturage, kuko nubwo yahisemo imirwano hari bamwe bari kubigiriramo ibyago bikomeye nk'uko rero biri kugenda bivuga, ndetse bamwe bakagaragaza ko amahoro ari yakenewe kuruta ibindi byose bashobora kuba barwanira. Dukomeje n'aya makuru turababwira icyo AFC yavuze cyonyine cyatuma ijya mu biganiro bikaba byakomeza. Rero AFC rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ku cyumweru kuwa Mungu ku igenekerezo rya 17 Myandagaro 2025 ryashimye imirimo igihugu cya Qatar kirimo gukora mu rwego rwo kunga impande zombi zihanganye, ariko rica amarenga ko ibiganiro biri imbere bishobora kugorana mu gihe ibyo bemeranyije bitarashyirwa mu bikorwa. Nk'uko rero babitangaza, ihuriro AFC izasarambwe rirashimira byimazeyo leta ya Qatar ku bw'imbaraga zidahwema mu kuba bakoresha mu gushaka gukemura ikibazo mu mahoro kijyanye n'amakimbirane akomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibyanditswe ku rubuga rwa X. N'iri huriro ryakomeje rivuga ko AFC yemera kandi uruhare rukomeye rwa Qatar mu koroshya ibiganiro byubaka hagati y'impande zombi. Guverinoma ya Kongo ndetse na AFC byunzemo ati AFC yongeye gushimangira ko yiyemeje byimazeyo gushyigikira inzira y'amahoro ya Doha, kandi irashimangira kwishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'itangazo ry'amahame ariyo rizafasha icyiciro gikurikira cy'imishyikirano kigomba kwibanda ku mpamvu muzi z'amakimbirane. AFC iravuga ko urwego rusigaye ari rwo rugomba kwiga impamvu z'amakimbirane uhereye ku mizi, kandi rushobora kugeza ku masezerano y'amahoro yuzuye kandi arambye.
ibi byatangajwe mu gihe Qatar yari imaze gutangaza ko impande zombi zihanganye zamaze gushyikirizwa umushinga w'amasezerano y'amahoro yateguye ngo zicishemo amaso mbere yo gusubira ku meza y'ibiganiro mu minsi iri imbere, mu gihe kandi imirwano itigeze ihagarara nk'uko byari byemejwe mu ntangiriro mu nyuma y'amahame akomeye yari yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025. aho rero kuri ubu ngubu hakomeje kugenda hagaragara ibindi bibazo bikomeye by'ingutu bigomba gushakirwa umucyo ndetse ibintu bikagenda neza nk'uko bihagaze. Ku cyumweru ku igenekerezo rya 17 Myandagaro 2025 umuyobozi w'imishyikirano ariwe Qatar yatangaje ko umushinga w'amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe w'izasarambwe yashyikirije impande zombi kugira ngo usuzume mbere y'uko ibiganiro by'amahoro bizongera gusubukurwa. Uyu muyobozi yagize ati umushinga w'amasezerano y'amahoro washyikirijwe impande zombi ziri mu makimbirane, yongeyeho ko umuhuza Qatar yiteguye kwakira ibiganiro by'ingenzi bishamikiraho by'imishyikirano y'Doha bigasabwa ko bizatangira mu minsi mikiri imbere. Bikaba rero bikurikira bije nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'izasarambwe bari barasinye ku itangazo ry'amahame y'Doha ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025, aho impande zombi zashimangiye ko ziteguye guhagarika imirwano burundu. Aya masezerano akurikiye andi yari yarasinywe hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda i Washington mu mpera za Kamena 2025, yari agamije gushimangira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Uko biteganywa mu rwego rw'amasezerano, impande zombi zari zemeranyije gushyiraho ingamba zifatika zirimo guhana imfungwa zafashwe n'impande zombi mbere y'uko imishyikirano yibanze ku masezerano y'amahoro itangira ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2025, kandi bikaba rero byari byitezwe ko bigomba kuzasenywa ku igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025, ariko ibi ntibyigeze biba bitewe n'uko imishyikirano yahagaze. Nyamara nubwo hari amasezerano yateguwe, impande zombi zari zimaze gutanga icyizere cyo guhagarika imirwano iracyakomeje kandi yakajije umurego kuva ku igenekerezo rya 8 mu bice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bo muri aka gace bakomeje kugaragaza impungenge ry'ihungabana rikomeye ry'umutekano ndetse no gukomeza kumva urusaku rw'amasasu n'ibitero bitunguranye nubwo ibiganiro by'amahoro biri mu nzira yo gusubukurwa. Abasesanguzi bemeza ko gushyigikira umushinga w'amasezerano y'amahoro impande zombi zemeranyije ari intambwe ikomeye mu gushaka umuti urambye w'amakimbirane, ariko kubahiriza amasezerano bizabafasha kuba barangiza ikibazo ku bushake kandi mu buryo bwiza nk'uko rero bagiye babigaragaza. Bakaba rero abasesanguzi bavuga ko mu gihe impande zose zihisemo imirwano, umuturage niwe uzabigiriramwo ibyago ndetse kandi bizatuma n'abaturage bamwe na bamwe batakariza inzego za leta ndetse n'izo mu mitwe yitwaje intwaro icyizere, kuko babona ko aribo bakomeza kugenda babuza amahoro. Nk'uko rero bikomeza kugenda bigaragara, ni mu gihe amahoro arambye mu karere ka Kivu y'Amajyepfo akiri intego ikomeye, ariko inzira yo kugera kuri aya mahoro ikomeje kuba igoye kubera ibikorwa bya gisirikare by'imirwano itarangira. Umuyobozi wo muri Qatar yagaragaje ko ibiganiro bizatoha bizibanda ku kwiga ku ngamba zifatika zo gukemura amakimbirane, kurinda uburenganzira bw'abaturage no gushimangira uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Yongereho ko intego ari ukureba ko impande zombi zishyira imbere inyungu z'abaturage, zigaha amahirwe amwe abakora amakosa mu ntambara kugira ngo habeho imbabazi no kubaka icyizere. Nkuko rero bigaragara, iyi ntambwe yo gushishikariza umushinga w'amasezerano y'amahoro ni ikimenyetso cy'ukuntu imishyikirano irimo gushyigikirwa mu rwego rwo gushimangira amahoro, ariko ishyirwa mu bikorwa ryayo rigomba gukurikiranwa by'umwihariko kubera ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu bice bitandukanye
benshi badatinya kuvuga ko ari byo bisubiza ibintu inyuma umunsi ku munsi. Nk'uko rero bigaragara, biravugwa ko abahuza mpuzamahanga bose bari gusaba gukomeza gukurikirana neza uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere kugira ngo amahoro arambye aboneke, abaturage bongere baryame basinzire, abaturage bongere bakora akazi kabo nk'uko byari bisanzwe, kuko bigaragara ko ari ikibazo gikomeye gikomeje kugenda kigaragaza kuva Warikare ugakomeza mu bice bya Sud Kivu. Urugamba rwo rurakomeje, abaturage barazinga barahunga, ibiri kubabera ibyago bikomeye ndetse n'amakuba, ivyo bifuza ko byarangira n'Imana nayo ikaba yabatabara bikagenda neza. Ni nuko rero dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Akaba ari amakuru tubagezaho biciye kuri iyi mbonesha kuri mwe Rudende. Hasta la vista.